propali teniser, kako su ga nazvali neki ljudi u njegovoj domovini, kojima će teško pasti, još jedan dokaz da je najbolji svih vremena. Dolaze recimo treba da dođu na prijem kod Vučića. Šta bi se desilo da 12 najboljih naših reprezentativaca kaže nećemo da se rukujemo sa njim? Šta, trpeli bi posledice? Neko bi ih šikanirao? Pa mislim da ne bi. Čak i Vučić koliko god da je, kakav god da je, zna da ne može da proganja najbolje naše sportiste i da bi ga to automatski, da bi onda se to konotiralo bi se drugačije u narodu, da na bilo koji način pokuša njima da navodi. Oni bi sami sebe zaštitili time što bi zajednički jasno nastupili i rekli nećemo se rukujemo sa tobom. Tako da to je samo u tim situacijama do njih i do njihove hrabrosti, očigledno da hrabrosti manjka. I zato manjka i zlata u svim sportovima uglavnom. Jedini kome ne manjka hrabrosti, on je protiv Vučića, jasno. To je Novak Đoković. Mislim, mi živimo u zemlji iz koje je Novak Đoković otišao živi u Grčku zbog podrške studentima. Kao, šta može da očekuje ona neka obična, mislim, ništa ružno kad kažem, obična osoba koja podržava studente u Vladičinom Hanu, sa kakvim pritiskom, problemima, batinama, finansijskom iscrpljivanju može da se suoči kada se sa ovim suočio jedan Novak Đoković, možda i najpopularniji čovjek na svetu posle Donalda Trumpa i Vladimira Putina, vrlo verovatno, možda i jest najpopularniji. Pa da, LeBron James, ajde, ali kao stvarno među 15 najpopularnijih ljudi na svetu. Pa ako uzmemo da je on među najpopularnijim, verovatno najpopularniji sportista u Kini. A sportisti su uz ove, ajde kažem, globalno prepoznatljive najmoćnije ljude na svetu, poput Putina i Trumpa, realno sigurno da jeste. Tako da jeste jako važna stvar. Ja se sećam kada je Đoković se prvi put oglasio još oko litijuma, da je to za mene bila jedna jako, jako pozitivna stvar i oko studenta se više puta izjašnjavao i sećam se kad je bilo određenih grupacija ljudi, pre svega na društvenim mrežama, koji su govorili nije dovoljno jako osudio. Mislim, Đoković samo napiše studenti tačka, to je više nego dovoljno i to su velike stvari koje je on uradio i hvala mu na tome, da ne pričamo o onom pojavljivanju baš na košarkaškim utakmicama u Duksu, da su studenti šampioni i slično. Traženje autoriteta koji je čvrsta ruka, gvozdena ruka u stvari, tako reći, kao da tražimo. Da li je to sad to nesrećno viševekovno ropstvo diktiralo ili interesantno je zašto bi toliko taj patrijarhat, a onda se on selektivno upotrebljava, nema te koherentnosti u razvoju, ima izletanje nekritičnog u preterano i nekritično prihvatanje modernih tekovina, oruđa, otkrića, novih, jel tako? A s druge strane, pribegavanje, kad je gusto, ne davanje sebi slobode. Tako da konzumiranje promjena u sistemu vrednosti modernog nije u harmoniji sa našom egzistencijom, već je samo to moderno kao za onaj nadgradnju, provod i tako dalje. Čim je u pitanju bazična sigurnost, trk u tradiciju. Slažete se? I pod okrilja autoriteta, a autoritet može onda da radi šta on hoće, ako si već njega izabrao, postavio, kako god doveo do toga. Ali ta neka odgovornost mora da postoji za to ko nam je autoritet. Svakog čoveka pojedinačno. Ja mislim da to mi treba da shvatimo. Da smo odgovorni otkud takva budala da nam je prvi među nama. Znate, a to ljudi neće da sagledaju. I onda je to pitanje. Drugo, od jednog pojedinca ne treba, zato ja kažem, mislim, vidim osobu kao Noleta, što on uopšte ne bi imao taj stil liderstva, kako ga ja zamišljam. Da bude sve i sja, otac i majka ili preče od oca i majke svakom građaninu, kao što se do danas kod nekih ljudi dešavalo. Ma ne znam, to 20 i ostata COVID, to je klasični test inteligencije i jedino što je dobro bilo je tu da skontaš s kakvim budalama si okružen.
Znaš, ti kontaš, čovjek je pametan, obrazovan, vidiš on glup, ko kurac, ograničen ko balkon. Znaš, ja ne razumijem to, kako su ljudi mogli pasti na tu foru. I ja onda tad nisam vidio ove fine, ove NVO, ove govnare, ove karnaše, neostvarene ljude koji ti se rođe. Mi je tad bilo pravo na slobodu kretanja, slobodu govora, izražavanja, pička li vam mater. Tad onda nema, jebem li vam mater, vam jebem. Ona je tako da kojim jebem mater. Žao mi je samo što smo to zaboravili i žao mi je što postoje i dalje ljudi koji i dalje vjeruju u to i koji su i dalje, ima neka budala, vidi, kao testirao se, šta si radio? Sve ti jebem glupo, kako si tako? Pa idi liječi se, sve ti nije bolest, nije sramota, idi pa liječi se, idi malo kod doktora, jebo ti pas, mater glupo. Tako da užasan period, moju majku su jebavali da ide u 4 ujutru, da ide do samoposluje, da jer tad korone nema. Mislim, takve dosad se mogu u kafani u 8:15, pičkali materno. Ima Boga Polakiće, zato su oni to zaustavili, pošto je taj zapad, zato što je krenulo, mi smo, hvala Bogu, uvijek na margini svega, pa i ne toga, profuralo se, tu jedino, tu sam već jednom, ne znam gdje izjavio, tad sam počeo gotiviti Đokovića. Nisam nešto ljubitelj te igrice, tupak, jebo to. Niti to i on mi je malo čudan mi je bio, zato što se nikad nije ogradio od ovih, mislim, on je bombar ozbiljan svjetski lik. Znači, da izlazi na kuriru, alo, da brišu kurac od njega i to, na naslov za nekim glupim naslovima, banalnim, ja znam da je to je nešto smiješno para kod nas, ali ima 1000 načina koji mogu reći, još jednom me spomenite, jebaću amater, ne možeš igrat sa njim sve. I tad me kupio Australija svaka ti čast. Ja sam imao 54 divljaka, imam i dan danas. On je mogao imati 107 divljaka, milion ovo, ipak je bio mudar, je stavio na kocku karijeru, para ima, voli ga kurac, ali eto, ipak on to voli, vidiš ga i dan danas udara ako lud, respekt debeli. Sad sam ga respekt mladiću. Znači imao se i sljedeće godine im dođe onaj srednjoškolac Gates i on pičkali, gdje ti je maska, majku li ti jebem fašističku. I tako. Koga ja vidim kao predsjednika i premijera? Pa ja ću da budem iskren. Vidim čoveka koji je pragmatičan, koji je razuman, koji može da razgovara, a koji je dobar diplomata. To pričam za premijera. Za predsjednika ja bih volao iskreno da vidim da predsjednik države bude Novak Đoković. Zbog čega? Teniser broj 1 u svetu, najprepoznatljivija srpska figura na celom svetu, poštovan od strane svih političara svugde u svetu, prolaz nama svugde u svetu. Mislim da je to onako nekoga koga bi ja želeo i voleo da vidim na toj poziciji, ali mislim da bi se on stvarno dao maksimalno, da bi to sve radio iz čiste pobude da Srbiji bude bolje, jer je on u životu ostvaren čovjek na sve moguće načine, da li su to i finansijski, i uspeh, i sve živo. I mislim da je on neko ko bi mogao dosta da pomogne svojoj državi, ukoliko on to bude naravno želeo. Pa zapravo u jednom trenutku kaže: ja navijam za ovog Đokovića, on je moj politički protivnik, svašta sam mu rekao kad sam ga zvao prošli put i tako dalje. Iz čega mi zaključimo zapravo? Da je neko pogrešno, očigledno obavestio predsjednika Republike, da su ti doušnici pogrešno obavestili, da je potpuno izvesno da 2 Đokovićeve poruke koje je tokom Wimbledona poslao, napisao na kameri posle toga, znače da je Đoković prihvatio da bude na čelu studentske liste ili ne dao Bog ako dođe do nekakvih prevremenih predsjedničkih izbora o kojima predsjednik razmišlja već dugo, da bi imao bolju polaznu poziciju za parlamentarne, tako, da bi on bio protiv kandidat, jer je svestan da bi mogao da izgubi te izbore. A onda stiže mu, posle svih tih 3 seta meča, stižu mu poražavajući rezultati. Ako sam ja dobro video, samo 6% gledalaca u tom terminu emisije, koja je inače najgledanija na svetu, tako tvrdi Vučić i tako tvrdi Željko Mitrović, je gledalo tu emisiju. Svi ostali su gledali koji su imali zapravo Eurosport. I to je taj strah.
Dakle, on se plaši i pomisli da bi eventualno ta poruka koju je napisao Đoković, a napisao je posle finala, mogla da znači da je on ipak prihvatio da bude to ime na toj listi. Jer bi to bilo sasvim sigurno apsolutni poraz Vučićeve izborne liste.